Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Nelson ataga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Namin anuak anasaktan gapu kan ayat. Kat kunak no awanan ti agayat kanyak itinapudno. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Nelson. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka diti ko naman napatag nga ibagam kanyak, Remalin, sweetheart. Nelson. Apa alim mi day tarupam? Ada ka di parikot? Pangasim tayo bagam. Pakawanan nak Nelson. Ngam saan kan nga ay ayatan? Anya? Pangasim, Remalin. Di na kumamit trabaho ni Tikasta. Amumat na ayatan ka unay-unay. Katjak kabala na mapukaw ka kanyak. I'm sorry. Ngam nasaysayatan ti kastoy. Ngam ti paglibakak ti pudno amarikrik-nak. Nagsakit na ito yan amak. Ngamala. Anya nga ron. No iso ti pangadang mo. Irespetok na ita. Agyaman nak. Kat sapay la kuma. Tadi nakagura iti nagbalin a pangadang ko. Gusto dahitan pre, labantakan. Anya, nauna ti basol ko. Tama sakit tanak! Anya! Gusto pare. Umaykan, itulog ka ni di balayo. Jangan. Aginom ka ba eh? Basta, yawid kan, Nelson. At datan dito sango ti balayo pare. Mabitla nga tagtuktukak. Ruwal kayo! Ang aruba! Naglalaban timan! Shhh! Agtal na ka kunak. Ay na anak ko. Apay anak Bartek ka. Edmond Barok. Anya ka di tinapasama. Isarag tayo kumapay ni Nelson, Nana Sandra. Ang mga no, aglaaw-laaw manen. Alangaron Barok. Tulungan nak amang isarkan ni Nelson iti balay. Ala, mangan kan Nelson. Kalpasan na, agsasarita tayo kadatatang mo. Nana. Nakariing ka matgaya man, anak ko. Mala, mamigat ka pa. Kalpasan na, kasarita da ka. Tadyak kayaton ang maulit ti inaramid mo idirabi eh. Uwan tatang. Nanang. Maanak bihit. Kada kayo nga eh. Namigat kayo? Wen, nalpas kami. Mangan kalatan. Taurayan may amalpas ka amangan. Kastagayam tinapasamak, anak ko. Ngam agpapanpay anasaktan ka. Saan arumbang anak bartek ka? Sakan tumangkarit-karit kadagitik aruba. Naimbag taada ni Edmond a best friend mo. Iso tinang itulod kan ka dito'y balay. Tatang. Anak ko, kasanungay no na isagmak ka itikas day nga inaramid mo. Pakawanandak nanang. Tatang. Sana na maulit na jay. Rumbang laeng, anak ko. Di mun urayan ang maisagmak ka. Ada ka nagpa-home service ita para Edmond. Mabalin asi ka pala timapan. Sikakit di ati mapan, tapno makaliwaksay ka. Kanya ti amom, ang mga nuad da balasang ijay. Siga amot. Agtarimaan ti papanak ijay. Sana mapanagaran. Ang aukulaang mata, nakaserseryoso kan tumait.
Ay, nagrigat ta talaga ti manglipat. Kasano, di mo mat ngamin kaya ti agpasyar sa paminsan. Awan kaya, at dapag nami iti babarkada inton Sabado. Amang ano kayat mo ti sumurot. Sige man, Rod. Tapno makamumuna ka talagan. Naglupa. Nagdakpil ti aso ka. Apo! Umayak man! Lalaki! Lalaki! Anya day jay manong? Siyak ti imbaon ti kumpanyami nga umay mang tarimaan itinagpalya nga aircon nyo. Kasta gayam. O ala, sumrat ka manong. Agyaman na kading Michelle. Michelle tinagan ko. Si Kangay. Nelson. O sige, umay ka nga rod manong. Takitaam di aircon mi. Talaga nabayagan na Jack nakasurot kada kayo. Nagadugay man nagiti baro ana inayon kada tayo. Una, isuan na saya at matasimurot ka ita. Umay ka, yamam mo ka kadagiti baro ababarkada tayo. Ay, sige man nga pare. Kahit ko amamoy da. Hello? Uy, Michelle. Umay ka, yamam mo kan ni Nelson na best friend ko. Sika? Nelson, si Kang agpweso. Ti electrician nga imay ijay balay mi. Nalagsa ka, nakaduwada ka gayam. Agam mo kayo gayam. Mala, agsarsarita kayo pa ilaing ha. Tatumulong nga amang isagana iti kanan tayo. Sige lang manong. Umay kamintun madamdama. Nanang, indak agtrabahon. Kasta, ti kayat ko, anak ko. Ti makitak manen ti rupam, anaragsak. Anang, nakalipat akon. Ken kaslak agayatak manen. Ay, kat awan dakas na, anak ko. Ha? Sapay la kuma, tadi kanto agladingit pay. Talaga mo ta pare, nasapa ka ita. Kasla inspirado ka itang agtrabaho Sigud mo't nga aramay diktikas ti pare. Sika talaga, nagadwa man madlaw mo. Trabaho ka kid din. Una, ayon kayam. Agpa-home service ka naman enda Michelle. Si Kantimapan, ha? Kasta? Uwan siya kon. Anyang oras. Alisto ka talaga. Makadlawak sana. Sika talaga. Puro kalukwan ti mo. Agtrabaho tan. Muka, agayat ka kenkwana. Ay, po. Talagang awan mailimod kan ka, pare. Uwan, amay nag. Kasla gaya, taksan ka ni Michelle. Angam, mabutengak sa. Lumabalbalin kat, jak kayatan ti masaktan pa Ay na pare, tay ko nadang ruden, kasla sugal mo't laang ni ayat. Iso padasam ti sumugal. Tamang ano, agbabawi ka no, laplap dam tariknam. Panagkunakat na singpat ni Michelle. Uwan pare. Wala. Ikar-karigatak ti agbalin anatibkar. No bilang tapayan na. Apay nga minakasta ti panunot mo. Think positive ko nadang arudal. Wala. Agyaman nak. Iti ka na yun na panang suportam kanyak pare. Agyamanak Nelson ha. Sa anak matlaangin ang maboring. Kaputa inawis nak umay agpasyar ita dito'y mall. Awanan niya man na Michelle. Basta sika. Kat agyaman nak matapinat kam ti awis ko ita. Naragsaka kami no si katika ko'y kuyog ko. Talaga? Among ka di nga oras siya. Nalag-antirik nakan ka. Naragsakak no adda ka makikita. Nagsingpat ka ngamin. Agyaman na ka nagbalintang agpagayam. Umay ka Michelle. Mapantamangan iti restaurant. Agsarsarita ta. Oh, sige man nga ron. Tani, mariknak matan tibisin ko. Naingimas ti makan dito yung restaurant niya. O may tanto manin dito yan. Michelle. Oh, apaya kita anak itigas na. Kaslada kayat mo nga iba nga. Ket, sapay la ko ma.
Tadi nakagura na ipudnok. Agayatakan ka, Michelle. Anya. Di na ko mamatrabaho na kasta, Nelson. Among ka di anasakta nak iti gusto. Idiin sukat nak iti sabali ti sigod anubyo. Jak to aramidan ti kasta ngay naramid ti ex mo. Gaputan na padasak mat nanti nasaktan. In break nak tinobiyag. Ngawan mat amo ka nadagsan na rason. Isungarod ang mabuta nga kuman nga gayat pa'y. Ngamin turturot ko ngin bagay itakan ka. Gaputan jak mat malapdan ti riknak. Nelson, ikan na kumapay iti panawan. Amang tingiting anaimbag iti riknak. Ay, adda ka mo't gaya man anak ko. Kumusta nga iti pagnam? Nasayat mo't nanang. Ay, sapay la ko ma. Tadanamnama ka ni Michelle. Impudnok kami ng tiyayat ko kan kuana. Ay, kat ikararag mo anak ko. Asapay la kumata ni Michelle mo't ti agas tinamin anon apan nakapaspasakit mo. Agyaman nak nanang. Sapay la ko mga ron takasta ti mapasamak. Jak siguro ka ba alanan ti masaktan pa'y. Kasla sugal ni ayat anak ko. Iso arumbeng anak kasaga nakalatta iti mabalin ang mapasamak. Ala, umay kakit din, tang merienda ka pa'y. Adain lutok anaimas ang merienda. Oh, Nelson, umay Agyaman na ka. O sige, agtugaw ka. Ay na, kung akno di mo maiturad ti umay dito balay mi. Napanunod ko house to ti kunam. Rumbang nga dito'y balayo ti pangsarong karakan ka. Tapno may pariknak tinapod na panagayat ngay datdaton ko. Nelson. Sabay la ko ma. Tadanamnamak, Michelle. At dapay lang amin butang ko nga agayat manan. Ang mga numasaktanak manan iti may kaduagon daway. Ang hindi ka apura na mga klong iti ayat ko. Nakasaganak nga guray iti panang sumbat mo kanyak. Agyamanak, Nelson. Katsapay lang kumata saan kanto ang mauma. Ikarik deta, Michelle. Gaputay ayatan ka. Kunak na nalipatan na, kumpare. Tamanipod, hindi nasingad kayon kini Michelle. Sinakmatan inaw-awagan arumara kastoy. Hindi trabaho langan, tipakit-kitaan ta. Saan mo't nga iti kasta, pare? Kanawin ngamin arumwar kami kan ni Michelle. Iso ajak makasursurot. Uy nga ron, uray ni Michelle. Sana na makasurot, itilakad ti barkada. Ada ka nung ngamin pakakumikuman na. Ay, kat, kumusta kayo nga eh? Da kayo ka din? Di na ko yung sinumbatan. Anya? Payag kamutin nga agaram. Nakasaganak nga agura, pare. Etatin karit kan kuana. Talang nga ron da. Sapay lang kumatada kayon kay ni Michelle, ti para iti tunggal maysa. Agyaman na, pare. Tulungan na kuma ang mga kararag iti dayta. Dito'y tangag tuga, Michelle. Apay gaya makinid daw mo dito'y tangag kita. Nelson. Apay kita na kiti kasta. Song batang kumaitipod no dagiti damagakan ka. Sige, anya ka din dayta. Kasano ti kinapod no ti panagayat mo kanya. Napudno ak, Michelle. Apay, anya ka dito kayat mo apang managnak tap mamamati ka. Mabutang ako mga agayat manan. Ngamariknak ti kinapod no kanya, Nelson. Ha? Katsapay lang ko ma. Tadinak to pagsangitan. Akas itidamo ang nagbalin akayan ayat ko. Anyat kahit mo sawan. Ay ayatan kamat, Nelson. Nariknak ti kinapod no. Bayat ti panaglabas ti panawan a panagamamuta.
Gaputain parik ng kanyak, tita. Katsapay la ko man. Kasaan kanto nga agbaliw. Agyaman ak Michelle. Ikarek. Ad-ad dapay nga ayatan ka ita. Ket apama na makaurnungag. Agkalaysatan. Naragsakak iti day di agundaway, Mr. Lonely. Kunak no dinak aklunan ni Michelle. Gapo tadimanon iti dua atawan, ti panagdaton ko kenkwana. Naragsak kami iti day di agundaway. Ket ita, umadanin ti kalaysami kini Michelle. Iti kapadasak ken ayat. Makunak, asaan agapo ta nasaktan ka ket isramon ti pusom itinagan ni ayat. Ala, agpatingga dituyan ti pakasarita. Tuy pagayam mo, Nelson. Nelson, pagayam ko, agyaman kami iti panangisalaysay mo, iti pakasaritaam ken ayat. Pudno ti kunam, asaan arumbang amaupay ka ken ayat, nga uray pay namin anu ka, anasaktan. Pagbalinam kitdi akarit dagita apan nakapaay, tapno inton makasarak ka iti talaga aparaken ka, natib kerton ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan an Nelson at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.